Whakaloflahi atu, Gogo Soraya Mangawa, moi hanei hatu tōla tau wala tala tutupu ke lata mai pōli he pōnei. Whakamua, kua whakausi toa e mga hala toa whāha Niue hea honei, au tōlonga fulu he mahina ha pelila. Tō liuni ke kamata ha ki fōki he mahina ha Novema he matahiku he tau nei. Tau wala tala fōki mai pōnei, kua manaki e whono i ke pōle ke liu whono i pongi aho lotu aho tāia me, mai longe BCN News, mai he tau whakailoanga mai he ofisa he whakatonu whono, kua manaki ke whakatutala i whalu he tau whekau mahuinga. Koe toto wanga ke langa ua ki he tau mata whakatu whono whakalatalata, ke whakahui e whakatu whono tohi whakawe he motu. Pehe mai e whakailoanga mai he ofisa he whakatonu whono ni maua he pongi he aho nei, ke whakahokosia e toto wanga ke uaki mai tau mata whakatu whono whakalatalata, ke whakahui e whakatu whono tohi whakawe, kua lata ke toko hongwhuruma toru po ke molea e tau e ke pule he whono ke talia. Koe tau puleanga ne wha ke whakahui e whakatu whono tohi whakawe, whakamua ke hike matahingoa koe palemia ke Prime Minister, ke uaki ke une hake ni meala whono i ki pule mai he toko wha ke he toko ono. Koe pulanga ke toluaki ke hike tau ke ngahua i e whono i ki pule mai he tole tau ke he whae tau. Koe pulanga ke whaaki ke hike matahingoa Audit Office ke Auditor General. Kai ki ke whakamoli mai talia e toto wanga ke uaki, tōna kai mai ke he whono ke toto e toto wanga whakahiku, a tō molea hongwhuruma tōru e whahi tapu. Ka molea hongwhuruma tōru e whahi tapu, tō luaki atu ke whono ke toto wanga ke tō luaki mai whakahiku. Ka mole atu e whakamolianga he tau e ke pule, tō mai ke tau tangata he motu ke whiwhili mai vili ki ai. Ko manaki ke whakahoko tā vilianga referendum he mahina hau kuso. Koe aho duroto he whahi tapu ko mole, ne whakamanatua i e aho Anzac he motu, tonga ne whamahani ki ai he tau takitaha. Kua mahuenga e tau nei, ha koe tau rilifu mai tau hukui he tau kautau Niue, ne ngahua ke tau motu ko New Zealand mo Australia, ko hohoko mai ke kauwhakalataha mai tau sianga mahuenga he motu. Kua tokolonga kua tolo atu ke he whakarilifuanga he mongo ko moa he pongi tuloto, ke whakamanatua lau tolu nei kua tuku lele, ha lau tola tau momoui ke leveki moi puipui a mawhala he lalolangi. Koe whakamanatuanga aho Anzac, koe aho mahuinga ki he tau whaholoanga he motu. Kua tolo atua i e tokolonga he tau tangata he mongo koa moa ki he whanua i lotu alofi, ki he whakamanatu e tau toa toko tahe seoli mungufulu ha Niue, ne o atua i ki he whilakuta ki whakamua he lalolangi. Ko kamata e tau seanga he pungi tulotu ki he wholeni he tau matakau, he tau whanau Boys Moi Girls Brigade, puto ia ai fōki toko tolu, a lau tolu tau whanau Niue mai he matakau New Zealand Navy. Koe tau hingoa halau tolu toko tahe seoli mungufulu ne ko tō mai ai he tau hukui he matakau RSA. Koe aho mahuinga fōki ke lata mai tau tangata Niue, ne tukulele halau tolu tau momoi ke he ngahua, koe tau kautau mai he tau motu ko New Zealand mo Australia. Koe whakamanatu fōki halau tolu ke he tau seanga he pungi tuloto. Koe halau tolu tau ngahua ke tau whia mawhala ke he whalo tau whilakuta ki he lalolangi. Kua whakamatala ai Plesteni he matakau RSA he motu ko Charlie Tohovaka, moi hana ole ke whakatuwhano New Zealand ke aua ni moi matakau RSA ha Niue, moi ke langamatai mai ke tālanga tahakaina mai matakau. Kua whakamatala ai fōki e lilifu whakatonu whano mai he motu ko New Zealand, lilifu ko Jerry Brownlee. Ke hukui e whakatuwhano New Zealand moi pihea ia, ko langona ia moi tō tātu ia e ole he matakau RSA ke whakatuwhano New Zealand. Ne whakamatala ai fōki he kui he whakatuwhano Australia, lilifu komisina Katie Stewart. Ko he kui he whakatuwhano Niue, ne whakamatala ai ko e lilifu i ki pule Sonia Tālangi. Mai ke ai fōki ke whakatūtala BCN News, mai whalo tau tangata Niue ne ngahua ki he tau matakau Defence Force, puke tau matakau kautau he tau motu ko New Zealand mo Australia, ne ko o mai pauaki ke lata mai whakalilifuanga he tau nei. Well, ko Petty Officer Communications Warfare Specialist, ko Anna Nelis, hawau he manga ko Tamakautonga, pia waki mo Toi. Ko e ngahua hako, ko e Communications, e whahi Navy. Ua furu e tautau, he mahina whau, he ngahua au ki loto he Royal New Zealand Navy. E kako e ngoa ko kukula Alistair Pātauri Lawini, hua me kautau New Zealand, on the tau full-time, infantry regiment. Territorial Reservists kamata me wāti mata ako me ke tau ne tau mai whiwhio me ke mata mai ki Niue ke lata e me kumata me te kautau Niue ni plata hatu e whanakuta whamoe na ola.
Koe tau whakatokaanga whōa nei, he whakatuwhono he talahau ai he ikipule lilifu ko Sonia Tālangi, ke wina atu ke he tau tangata Niue, ne ngā hua ke he tau matakau koutou I New Zealand ma Australia, ke o mai ke whai mātutakianga mō Niue, ke lata me tau aho pihi nei he tau tau I mua. Ke whakaosi ai e tau whakaholoanga ke he pungi tu loto, ne lolongo ai e matakau lolongo he lotu aho fitu, Hokulo e tau kupu he lolongo ke he maui tukulele mai mawhala he lalulangi. Ko whakakatoa e tau whakalilifuanga ke he tukuanga he tau keu, mai e lautole tau lilifu ko whakalataha ki he aho, mo lautole tau holonga he tau kautau whakamua toko tahi seo liunga fulu ha Niue. Kua whakamoli hea honei e ko tawhaanga he hukui he whakatuwhono he motu ko fisi ki Niue koe komisiana toko lunga lilifu ratu I noke kumpua pola. Kua hoko atua ia ke whakawhileweia mo e whua ki hana tau credentials ke palimia mai whono I kipule kapeneta he pongi nei ke whale whono ua. Kua lewe ngā hua he lilifu kumpua pola koe mo lea tolongfule tau he tau ngā hua politika. Ko ia koe tā he tau lilifu he motu ko fisi kua lewe ngā hua ke whakatuwhono a tawhakausi mai a ia he hana ngā hua he tau awhi hongwhuruma walu. Mai longi BCN News kua mana ke mtakau he tau matakainanga fisi he motu ko ke whakawhileweia mo lilifu komisiana mai hana matakau ke he taha tau sianga he whiawhia pongi. Amana ki ai ke whakapuloa e whakatutalanga mo lilifu ke tau walatala BCN News he pō tuloto he whahita punei. Koe whahitap ko mole ne hoko mai ki he motu e whakatonu whono he whono I ke pole ha New Zealand lilifu Jerry Brownlee mai hana matakau. Toko whae tau I ke pole ha New Zealand kua whakalataha mai mo e whakatonu whono koe lilifu ko Dr. Aisha Verrell, lilifu Tangi Utikere, lilifu Katie Niman, mo lilifu Huhana Linden. La he mahuinga he whenonga nei mai longa e whalu he tau whakatutalanga ne whakahoko ai mo e matakau mai he whono I ke pole ha New Zealand. Koe aho ua e whaitapu e kua mole ne whakahonko e taha whakatutalaanga mo e tau hukui he tau matakau whono taki maanga, tipihia mo e whalu tau hukui whuata he motu. Pese ni he nā kai toko longa e tau matakau taki maanga ne whakalataha atu po e tau hukui mai he tau matakau whuata. Kai whiawhia e tau lilifu mai New Zealand ke longona e tau manatu halau tolu kua hohoko atu ai ke whanoanga. Koe pongi aho lotu ke he poko whono ke pole, kua tausia I taha whakamanuina anga ke lata mo I taha no whoa mahuinga, ne whakahingoa whakaperitania koe Vice Regal Chair. Koe mana whakaalofa mai he whono ke pole he motu ko New Zealand ke he whono ke pole ha Niue. Kua whakamanuina ai he Palestini he kalisia Niue, Reverend Navy Salatielu e tausia anga mahuinga nei. Koe no whawa nei, kua tālanga pauaki ke nofo ai e lilifu patuiki, mo e hana tau ohi ka ahi mai ki Niue. Kua whai mga aho whoki ke whakatutala ai e tau lilifu mai New Zealand mo e tau lilifu e ke pole he motu. Koe a whiawhia aho lotu ne whakahoko ai taha whakatutalaanga mai tau takitaki whiwhine he motu mo lautolo e tau lilifu e ke pole whiwhine ne o mai he matakau. Whakahoko ai tau seanga nei ke he whalekai hio cafe tuapa. Mo whakakise manatu ai e tau lilifu ko whiwhili ke whakatutala ke he mui whakawhekau whakapolitika he tau whiwhine he motu ke whakatai atu ke he mui politika he tau whiwhine he motu ko New Zealand. Tō whakalaulahi e tau walatala nei mo e tau manatu he lilifu whakatonu whono Jerry Brownlee ke he tau walatala tutupu whakaperitania he pōtu loto e whaitapu nei. Ne liliwa atu ai he ahawhalaile kua male e matakau ke he motu ko New Zealand mai longa BCN News koe whenonga whakamua nei mai he tau lilifu whakatu whono New Zealand ke ahiahi mai ke he motu he tau nei ke he whakamanatuanga tu limong fulu tau pule whakamotu ha Niue ki lalo hifu he langmataianga he whakatu whono New Zealand. Kua liu whenonga mai matakau kumikumi mai haonga pulotu hao kalana mai ki Niue hea whleile he whahitap ko mole ke lata mai whakaholoanga Cool Roof Research Project. E kamate e tau whakatutalaanga mai whakaholoanga nei he tau ko mole. Kua tausia I ke kumikumi whala tau puhala ke tukutuku hifo e vela he tau kaina ke whakahangahanga mitaki e tau moui malolo sino he tau tangata. Hanei whala tau walatala ia. Koe whakaholoanga Cool Roof Project nei, ne tāmata he tau kua male, ne takitaki ai se Colin Tukuitonga.
Mahui ngai whakaholoanga nei ha kua whakamatapatu ni kia Niue. Kua whakatutala BCN News ma Sir Colin he mama I Niue ke whakamama whalua tau whakaholoanga ko ngahua a lau tūru kia he mangaho nei. Siku mapopo mai te tau tupi mai he tō tangata ke laumatai ke whakau nei, siku mnea ko kamata e matula hake liu whakatutala mai whakamahani mai tau tangata he motu. Hako e manaki whai ke tau se kumianga nei. Pehe mai a Sir Colin, kua tōtua whaulu ha lau tūlu tau ngahua mo e tau amamanakianga, ha kua lalia ngai a ni a lau tūlu ke whakamau pōpo e tau wala ne toi ke whakahoko e tau kumikumeanga nei mai ki Niue. Mule he whai mena ngai ni ka hane e la mau pōpo mena whakamua ko e tālanga whai he matakau nei e mena nei hao mena tau spoke ni ka lata mo Niue ka ha. Si uka ke loa tunu ko e maua whi tot usi mo e kahe tausi tot haike mai ke motu. Men ke waki kumitangata ke tuku kahe mena ne tau tua whaere si whakatu tala e mai maa nemi tau tangata he motu tau takitaki ke tausi whewhe tu tala mai tau tangata he tau takitaki maanga whai matakau na kai ne whi manako ke tausi kumifuki he tau tau nusi po kito tangata ne mama he fua tangata mo e mua ka hei tau tala malolo sino. Pai whikau ngai nisi nai ne ala osi ka hei tausi. Ka wamena ki ke kapehe mau popo tō birdies nai tau tua whare e meina iulai po kau kusu alata. Ela tonu ka hei longa into mena ke kumi ki tausi. Tā he tau mena kua mamanaki e matakau ke kumikumi ki ai, ko e tau whāle mo e tau tangata ne kua manako ke putoia ke tau kumikumianga nei. Pihia he talahau mai e taha he tau takitaki he tau kumikumianga nei, ne nofo mai ke he motu ko Jamal Talangi Vedriaki. Ko e lahi kai e ngahua ni anon ke, ko e anon ke mua e numela, e whāseo e maanga e kaina, ke lata ia mo e kumikumianga ni. Si longa fuki e tō ngahua ka ke tau siusia i tō hoko ke he mga hoka tau se e ngahua. Si koe mena ni ne mua ka koe mamahi tō tangata e whakaholoanga. Mai he tau whakatutalanga mo lilifu Sir Colin Tukuitanga he māmi niawhi, kua mai longa fōki taha hai hana tau whanoanga, ka whakahoko me tau takitaki he whahinga hua maroro sino, he māma pungi, kua hangau ia ke tau whakaholoanga kumikumianga Cancer Research Project. Mai longa BCN News ne whenonga mai taham takau, neo mai ke motu he tau mahino kua mole, ke tutala me tau takitaki he motu ke tau puhala, ke langmatai ke tukutuku hifo e tau ngangau Cancer. Hai nei e whakamamaanga a Sir Colin ke tau kumikumianga he mga ho nei. Tungani ka hai longona tu tangata ko to longa lo he tangata he lalulan katoa pi he mo Niue ni ko mua he ngangau kalea ni. Si koe kumpuhala ke lori ke tukuhifu tangata ne mua he ngangau kalea ni. Si whakatutala de mo e nau mai mta kauhu matulu he tau mahine kua mori. Whakatutala ha mai tau tikitake mutu ko henga tau puhala ke lata ke tausi. Si liu whono mo e tau tikitake whahe malolo sino au he tapni he aho lutu. Hako tausi te matulu ka he hatakianga. Si koe ko tukuanga deki he whahe malolo sino ke kisia hapa ke whia loto do muna hawhitu whangangau ka lati ke pui hawhitu tausi hanga ke lati mtu tangat ko mua he ngangau kalea nei ko hengo tu tausi hanga ke lati mo loto ko mua he ngangau kalea nei ka eifa ilang matai ka he whahe malolo sino ke angi ke loto ko hengo tu puhala ko lati ke tausi tu whangamana ke he pena. Ke he whānau ke pōle ka whakahoko a pungipongi, mai longi BCN News kua mana ke lilifu e ke pōle motu e mani whakausi mana walui ke tuku ki moa e taha matakupu pulanga. Koe matakupu pulanga nei, kua ole atu ke komisi he potanga whahinga hua mai tau tangata ke tau se taha noanoanga ke hinga hua he mtakau mai tau alanga sino Niue tolomaki si tamai e hokotau ke lau tolu ke tau kumikumianga ke whanau ke pule. Mai longa BCN News kua whenonga mai taha mtakau mai New Zealand ke lata mai tau whawhanga he tau whanau wa lau tolu tau alanga sino tolomaki
na kai whauwhalu ia lo tolu ke motu, kai lahi mahuinga e tonga hua ke lata mai tau whakaloanga, ke lang matai e tau whanau, mua atu ke lo tolu ke tau ralanga sino tolomaki. Koe mahina nei ha pilila, kua mahuinga foki ha kua maiki ke whakamanatu e tawalanga sino tolomaki Autism Awareness. Kua manaki ke whakahoko ta whiua laka hui, malo tolu nei ha hutuloto ahu ua ia me, he hawhi mtahola wha he awhiawhi ke whalenga ngao Niue fō. Kia lotu he whahi tapu ko mole, ne whakahoko ai he whahinga hua le kua tupu whakaofo, taha aho whia mai tau whanau me tau whuata he motu. Kua whakahoko ai ke he whanua he whale tapu, lotu ha Yesu Keriso mai tau tangata tapu, he tau aho whakamui nei. Kua whakahikuanga he tau whia nei, mai tau whanau aonga toko lima, ne kua ngahua mo lo toru ke he ua whahi tapu, ne o kio ke lo toru mai haonga. Kua whakaako alo tolu ke he tau puhala ke le veki pui ma nonofo mau tau siause he tau mga ho tupu whakaofo mai ki sia fo ke tau punga hua he whahi le kua tupu whakaofo. Pehe mai e hangai takitaki he whahi ngahua in DMO hei lin tongi amana koe mahuinga ke whakaako e tau whanau ke he ngahua mai whafo mai ke whakausi e tau ngahua ka osia i aonga. Kua whakamaupopo, whakamitaki e whakawhoanga he whanua kāpāk, he male whakalele he mga honei. Kua kisi e tau laini whau, kua wali ki lunga he tokanga mai tau pele wafi, na kaila katoa mitaki, kai kua kisi e whana whakahanga he tau ngahua nei ha downers. Mai longa whoki ke tau ngahua puala tu, kua ngahua tu e mtakau saina he mam he honei, ke tau mtakawi i alofi toke lauhi fo mai ai ki loto alofi. Kua ngahua whoki alo tolu mai utuko ki paliasi, mai ngahua tu whoki he puala tu mai makefu, kifo atu ki alofi toke lau. Kua whakamanatu atu ke tau tangata he motu ke mai longa e tau ngahua lalahi nei he whahi tapu nei, mai whakaholo whakai nene. Matutaki atu ki halo tolo ofisa ngahua he numela telefoni, wha ua hiva fitu, po ke wha ono wha. Ke awhleile he whahi tapu ko mole, ne whakahoko ai e whiua alanga waka mo e fusi ika, mai lalolangi ke he wafo. Na kai fōu e tau whiua nei he talahau mai takitaki he whahi ngahua whenonga e wawa, ha Niue ko maika fuhi niu viviani. Kai toi hongwhamau e tau tangata fusi ika, mai he tau motu i whafo, ne whenonga mai ke he motu, mai whetoko atu ke tau whiua nei. Kai toi toko ua fulu, ne kua tuku hifu e tau hingoa, mai whiua. Kua whakakisi tau manatu whakaua e ke tau takitaki he tau whiua nei, he whahi ngahua whenonga e wawa, ke alo tolu kua lang matai atu mai whiua. Ke hawhlaile he whaetapu kua mole ne whakahoko ai e whiua alanga waka mai fusi e ka mai lalulangi ke he wafo. Nā kai fōu e tau whiua nei he talahau mai te kitaki e whahinga hua whenonga waewa, ha Niue ko mai ka fuhiniu viviani. Katoa e hongwhamau ai tau tangata fusi e ka mai he tau motu i whafo, ne whenonga mai ke he motu, mai whetoko he tau whiua nei. Katoa e toko ua fulu ne kua tuku hifu e tau hingoa mai whiua nei. Kua whakakise tau manatu whakau e he tau takitaki he tau whiua nei, he whae whenonga waewa ke lau tūru kua langamatai atu mai whiua. Whamahani e tau tangata ngahua expats ki Niue, ke ta mai halo tōla tau mga whaa ki he motu. Kai na kaipihia mai tā he tau tangata ngahua physiotherapist mai fisi ko Derek Singh. Kua ta mai e ia hana tau koloa uho koe tau DC Action Figures. Kua whakatu tāla BC News mo ia, he a whiawhi lotu he whahi tapu kua mole. La he fulfluala mo e manaia e tau koloa DC Action Figures ha Derek, ne kua whakatātā me whakatokatoka whakamitaki ke he hana ka ina na whamau i alofi. Koe kakano asi whiawhia lahia ia ke whakatau me whakaputu e tau koloa nei, ha koe hana matalahi ke tau tāla, tau papa, me tau ata ki whanga ne kua tohia he DC Comics mai he tamatose ke hoko mai ke mga honei. Pehe mai a Derek ne ka mata whakatau me whakaputu hana tau DC Action Figures he tau wāwhi mai hongwhamavalu. Mai he mga hoia kua whakalaulahi whakahanga hana whiawhia ke whakaputu e tau koloa nei. Katoa ua siau mai tōre tau koloa DC Action Figures ha Derek ne kua whakaputu he mga honei. Kua whakamawhana atu a Derek e lo tōre tau tangate motu ne whaitatai ki e tau whiawhia mai tau manako ke whakaputu e tau koloa Action Figures ke ua mahani mai nā ke tutala me whakakise hawa whiawhia ke tau koloa nei. Si pēnā hata tōla tau walatala tutupu ke lata i mea whiawhi nei, tō liuni ke mātutaki ke tau walatala tutupu whakaperitania he a whiawhi tuloto he whahi tapu nei. Kua o nei ko Sarai Mangawa, nonofoa.